برز احمد گلابی درک و نویسکار و شروکاری سیاسی جه استراسبورگ فرانسه و بمریا رزدار گلابی دره دم باش اتمسفر گشتی دنیا فرانسه نها چویه اگر بجداریه که گرم یا خلکی ده بجاتنان ده هیه روز باش جوارا و جهمو تماشاوانان را بله يعني إيرو 48 مليون از زيادتر هالبجيرين فرنسي دي چن سر صندوقان لبالي هالبجارتنين كو إيسال بيكتين هنا كد بن سيا شر روسيا أوكراينا إذا در واستبه kampanya هالبجارتنا جي سبك در واسبو يعني دبن سيا شر در واسبو قاسی کو نقاش درباره هلبجارتنان دا دهاتن کرن و تین کرن زیادتر نقاش درباره شر دهات کرن بریا کو شر روسیا و اوکراینای دست بیدی که لوی داره هنه که اتمسفرا هلبجارتنان جدا بو انکتی کو دهاتن چکرین جی هنه که جدا دهاتن پیش مثلا پیش بریا شر اوکراینای دست ببیکه پوانین امانوئل ماکرون هنه که دهال جیر بون لیبری پیشتی کو شر اوکراینای دست بکر شونده او اکتیویتاسیونا کو یعنی هولدانین کو امانوئل ماکرون نشانده چه بری شر چه جی پشتی کو شر دست بکریه شونده پوانیوی هنکی در خستن جور نها وسا دخویه کو اول بجارتنین کو ایروتین اکرین ده و پوانین امانوئل ماکرون زیده تر پیش به یعنی دنابرا 26 شو سی ده تیگوتن باشه ویجا مجار شر اوکراینای یان جیریشا روسیه بسر اوکراینای تنها روجاوا سیاسی و بربجیران بو یان جی روجاوا خلکی اجی فرانسه خلکی و دنگران اجی او جی بیه که دخوازن که زیده سر به مجاری بساکنن یا سر پرسین نافخوین فرانسه بله یعنی دوی واره زانید شری کنهال روسیا و اوکراینای دمشه شرکه اوروپیه یعنی شرکه جو اروپای دورنینه و هر وها او شریکو لوی دریتی مشاندن ده فرانسا جی وکه اکتوره کی دنافدایه یعنی هرکس دزانه کو او شر تنی دناور روسیا و اوکراینای دا نامشه دناور روسیا و ناتوی ده دمشه فرانسا جی هزه که گرینگه دناور ناتوی ده و تایبتی امانوئل ماکرون جی تنی وکه سروکی فرانسا نینه هر وها سروکی یکیتی اروپاییه وکه سروکی یکیتی اروپایی بریا شرج رولکه لیست و پشتی کو شر دست بکریه شونده جو رولکه لیست و دناوا سروکی ولاتین اندام یکیتی اروپایی ده یکو دیالوگ آخوا به ولادیمیر پوتین را بردوام کرد و هر وها بردوام دیگه دیسا امانوئل ماکرونه جبر وی اکیج لفرانسا یعنی شهر اوکراینای معروف کارم بیشتر روجاوا هر کسی داره جبر وی اکیج درکت پیشیا مجارا هربجارتنا و لفرانسا مجارا شهر اوکراینای معروف کارم بیشتر هر وها و که مجارا نایتی نشاندن. بله برز احمد ماکرون ها سروک فرانسا یا بکود بیشتر سروک یکتی اروپایی ج فرانسا ویجا حلوست ماکرون و بریار ماکرون جبو گریدای شر روسیای جبو روبروبونا روسیای بدل دنگدر و خلق فرانسای بون کمروف بیجا و زیادتر خلق بشه ماکرون هل بجیره دیسان اگر روجاوا فرانسیان شر روسیای یعنی فرانسا و زن نوا یکیتی اروپایی ده به تایبتی نوا ولاتین اروپی ده اروپا ناون ده ولاتی کو هری زیده لی جور به جور دنگ دردی کبن یعنی تجاره که سروکی کمارا فرانسا دما بریار بگره او بریار جعالی سدی ست فرانسیا و نای پجراندن جعالی سدی هشته و نای پجراندن جعالی سدی پنجی شست و جی جارنا نای پجراندن جبر وی اکی جی هلوستا امانوئل ماکرون مرا نکارم بیجن و که هلوست همو فرانسیا درکت پیش
لبری پوانی امانوئل ماکرون زیده درخست پیش برکو امانوئل ماکرون وکه سروک فرانسا هر وکه سروک یکیتی اروپا هولدان نشان داد کو شر نمیشه یعنی براستی وسا نوسا امجاره کدنه لبری aşkere hatta ditin ku Emmanuel Macron yani Fransa vursa dit em bejin khast şer ney meşandın u pişti ku şer hatta meşandın ji karkır ku şer zutur beyseklandın jiber ve yekiji gel Fransa sempatiye ke çekir u puanı u pir zede jil peşine xist yani beriya şer puanı Emmanuel Macron derbarı de navbera 22-26 da bu naha derketiye navbera 26 u 30 yani 4-5 puanı zedek diye. Jber bir ekiş merfta. Ve de Rezdar Gulabi yani keseki radikal o rastgir vaka Marie Le Pen çma avqasi zede digori rapersiyan rejiya dengen ve zedene. Sadam çiye? Beli yani ev sedemi hüneki dirokiye ev teni ne nahaye ev hema merut karın bejin 30 sale li Fransa partiya rastgir o merut karın bejin nava parantez da bejin partiya em bejin Nijat Perestan partiyan Le Pen naha serokuyu Marine Le Pen'e derketiye peş yani tüm de rejeya de reza siyada ya dünyada ye tenin hanne ezdivejim yani va 6 sale uroye unaha taybeti hine ki daha zedettir merfikarın bejin dengi Nijat Perestan le Fransa zedebye sede mevhana yeken merfikarın bejin Nijat Perestiya le dij biyaniya ye و به تایبەتی پەنابەرین ku ji cur ve cur welatan ez navê welatan naxwazim bêjim tenê Avrupayê ew bûye sedemê ku zêdetir Fransî xwe bidin hêla partiyê nijadperest niha tenê partiya Marine Le Pen nîne her wiha Zemûr heye Éric Zemûr ew jî beşeke nijadperest e me dikarin bejin beşê rastgiriyê nijadperestan e niha partiya Marine Le Pen weke partiyeke rastgir êdî naskirin partiya nijadperestan weke partiya Éric Zemûr tê naskirin eger merû dengê Éric Zemûr û yê Marine Le Pen bînin gerhev bêguman ew derdikeve pêş eger her du partî yek bana merif karın bejin mixabin li Fransa nijadperest zêdetir denga digirtin lêberî Fransa yani welateke wisaye helwesta wî hemû Avrupayê dike bin bandora xwe ji ber vê yekê jî pir zêde şansê namzetên nijadperest nîne ku di tura duyem de derkeve pêş niha mirov dikare bêje piştî hilbijartinên ku îro pêk tên ihtimaleke pir mezin Emmanuel Macron û Marine Le Pen rewşa sosyalîsta çawa ye mixabin rewşa sosyalîstan niha pir nebaş e çima Fransiyan êdî berdewam nekir de saladarî û serdestiya sosyalîstan neku sosyalîst li Fransa kêm bûne hejmara sosyalîstan denge sosyalistan, heza sosyalistan ve Fransa disa heye lêberê Emmanuel Macron denge sosyalistan parçe kir ji ber ku car carna Emmanuel Macron weke berdewamê partiya sosyalistê nas kirin tê zanîn ku Emmanuel Macron bixwe weke wezîrê François Hollande bû yani weke wezîrê sosyalistan bû pişre parti çekir û Emmanuel Macron carna weke partiya Emmanuel Macron weke partiya rastgir tê nas kirin carna weke partiya sosyalîst tê nas kirin yani denge sosyalîsta ji ber ku ji partiya sosyalîst çûye ew winda nebî neke partiyên pir cuda çûye partiya Emmanuel Macron ji ber vê yekê jî partiya sosyalîst weke partiya sosyalîst bixwe ketiye rewşeke marjînal mixabin باشە وەکە گوتێ گوتن پارتیا لۆپێن بخوا بە تایبەتی وەکە کەسێکی دژە کۆچبەر وەکە کەسێکە دژە
اسلام و گلک دجبریان دل هنه وکی کو تی بحث کرن او فکریت او تیگهشتنا دجا کوچبری و دجا اسلامی دجا ناتوی حتی دنوا فرانسا دنوا جواک فرانسا ده زیده یا برچاوه هیا بله zaten جبر رویجی دنگی مارین لوپن هنکی daha زیده لبلی دنوا هزا پارتیا مارین لوپن ده یکو دنگی خودن مارین لوپن جور به جور دنگ هنه yani merif nikarın bejin her kesi ku dengê xwe dide Marine Le Pen wek hev difikirin, wek wî difikirin ne wisa ye. Mesela em bêjin kesek heye li dij NATO'ye lêberî li dij Yekîtiya Ewropayê nîne. Ew ji dengê xwe dide Marine Le Pen. Kes heye li dij NATO'ye lêberî dij Yekîtiya Ewropayê nîne. Kes heye dixwaze Fransa ji zona Euro derbi keve kes hey naxaze derbi keve yani berif nikarin bejin jibli mijari navdewletî Rezdar Ehmed jibli şerê Rusyayê û jibli mijari navdewletî di playa duyem de em bêjin ji bo pirsên navxweyên Fransayê çi tişt rojava xelkiye niha rewşa aborî rewşa civakî çi rewşek Valla niha vê demê bi taybetî di rojava hemû welatên Ewropayê da rewşa aborî derketiye pêş بێگومان ئەم ژی سەدی سەد bi şerê Ukraynayê vegirê daye. Halekî bihêze bû Macron ji ber ku wezîrê aboriya Holand bû kat dema xwe. Belê yani Macron di dema Fransa Holand de wezîrê aboriyê bû û her wiha piştî ku Macron bûye serokkomarê Fransayê meriv dikarin bêjin di aliyê aborî da jî Fransa hinekî daha zêde pêşket Dualiye da jî meritkan bêjin puanê Macron nekî daha li zêde lêberê rewşa krîza aborî bi taybetî jiyan her ku diçe li hemû welatên Ewropayê biha dibe li Fransayê jî wisa ye ji ber vê yekê jî ne tenê li Fransa li hemû welatên Yekîtiya Ewropayê rewşa aborî derketiye rêza yeke. Birêz Ehmed Gulabî dereh nivîskar û şirovekarî siyasî ji Strasbourga Fransayê ve me re bûy gelek spas ji bo te.